So, di ara guys. Di ara. Murag kanira sirong usa ka buklubi makaon na to kay. Di na to madaning duha. So hi guys, welcome back to my YouTube channel, Pobreng Bulano Vlog. For today's video guys, di amantas kuan karon sa kalubihan kay di may lubi, so jating init man pod manguha kog butong. Bani ko ninyo guys kay damay dahang lubi dari, pero wa pa ko sure nga butong bari. So diarag katong kaning lubi da. Kami kalubian tani dapo dia. Ato ni sakur na atong tanaw nabay butong. Kay init man kadto ting uhaw, so atong inom mo ni. Karon kay wa may butong dito kuan guys sa pikas lubi. Dari na putas kuan usa ka lubi kay bisig na adari. So karay guys da. Kani bawag na ba ni murag butong siguro nini ato ang suwadag saka atong sakon guys og nabay butong eh. So di atas babaw guys, gatag cellphone dari kay arong ma videohan atong maadto. Yarong bay butong na ni. Na. Parang bugnawa para baga babaw. Na. Yarong bay butong. Na tas babaw. Kadi guys da. Sure gid ko nga butong gani na. Kay da may babaw nga gamay. Gubos ya butong na. Butong tidak. So diara guys da. Natangtang na kadto. Karon pa mo kitag og vlog. Dag silpos babaw guys. Tulo ni kabuok kag duha kuha unta na to. Kapay duha da. Duha pati kabuok. Kaya gusto gitagag na to ubos. Na guys, makita mo di ako babaw na. Tapos babaw. Videohan na to pero klaro. Tapos babaw na. Naong na ta. Okay, kuha naman tulo. Sakdur to kita may magkaon. Guys, nakanaog na ta atong kuha og lubi. Kuha untog lubi guys. Dara da. Tulo man ni kabuk. Gusa buak gusa. So di ara guys, tulo ka buok agusa buak ni usa na habog munggod. So ato ang abrihan.
So di ara guys, arang nami oy. Nang sabaw na. Nami di apa. Apa. Karon guys, atong imnon ag kuan duga sa lubi. Isa oy. Dara guys, wa naman ni duga. Atong buko na kay itong kanon. So di ara guys. Di ara. Murag kanira sirong usa ka buklubi makaon na to kay. Di na to madani duha kay. Mabusog tuwa na ni. Karirang usa tong kanon. Alami oy. Kani itong himo ni kutsara kay di ang lang magamit ang kutsara kay basta mamutong nga na gamiton. Dara guys, dara da. Pa. Pa. Di naman yung kinahanglan og utangan pagkuhan ka ng condense kay utay kwarta. Ani ragod kita kaon po dani. Wala na. Sarap musa. Ati pabagaw. Na guys, urot na. Kay human naman tagkaon na napay duha na bilin. Napay duha na bilin. Di na tumadag. Urot kay kuan man. Busog na ta. So, madto na ta.